Danas je Zlatibor jedan od najvećih savremenih turističkih centara u Srbiji, sa velikim brojem smeštajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata, kao i brojnim sportsko-rekreativnim sadržajima. Zlatibor se međutim ističe i bogatim kulturnim nasleđem, koje se ogleda u autentičnosti seoskog života, poštovanju običaja, negovanju starih zanata i tradicionalnim manifestacijama, i to je ono zbog čega je jedinstven. Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije osnovan je u Etnografskom muzeju 2012. godine sa osnovnim zadatkom da se stara o primjeni UNESCO-ve konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa koju je Republika Srbija ratifikovala 2010. godine. Ovom konvencijom uvedena je obaveza očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa, dakle svih onih praksi, znanja, verovanja, običaja koji su se, prenoseći se s generacije na generaciju, sačuvali do danas. Na području Republike Srbije imamo 7 geografskih oblasti koje koordiniraju naši regionalni koordinatori i jedna od tih oblasti jeste Zapadna Srbija. Na području Zapadne Srbije, dakle, imamo i elemente koji su sa područja Zlatiborskog okruga, ali i neke druge elemente koje obuhvataju širu oblast. Sa područja Zapadne Srbije, koje pripada i Zlatiborski okrug, imamo upisano raznovrsne elemente nematerijalnog kulturnog nasleđa. Od tradicionalnih jela, kao što je priprema kajmaka ili priprema rakije šljivovice, do tradicionalnih zanata, kao što je zlakusko lončarstvo ili izrada čutura u selu Pilica, a također među ovim elementima jeste i jedna posebna vrsta pevanja, to je pevanje izvika. Zlatibore pito, Pevanje izvika je jedan od najrazvijenijih oblika tog pevanja starijeg sloja. Ono je udvoje pevanje i sam njegov naziv govori o tome da je to glasno pevanje i njihova estetika tog pevanja u stvari jeste što glasnije, to bolje. S druge strane, ta dva pevača koja pevaju imaju kao osnovni zadatak da se pesma ne prekine ni u jednom trenutku, tako da oni predišu, uzimaju vazduh naizmenično. Čas jedan, čas drugi, čas jedan, čas drugi, do kraja. Ako neko prekine, ako prekinu oba u isto vreme, onda je to nešto što oni smatraju najvećim greškom. To je pevanje gde se jasno odvajaju muškarci i žene, što znači, mada u novije vreme imamo i te mešovite parove, nekada su to pevali isključivo muškarci ili isključivo žene, znači po dve, i to je pevanje otvorenog prostora, što znači ono se ne peva u nekom zatvorenom prostoru jer je suviše intenzivno, a sa druge strane uz taj intenzitet ide i taj tesan odnos među glasovima, to je ta sekunda, to je ton, kao kad pevaju jedan ton, pa se ovaj malo spusti se za jedan ton niže, pa se onda ta dva tona zajedno čuju i to u stvari jeste vrhunac njihove estetike. Oni često koriste i tonove iz takozvanog falsetnog registra. To je toliko intenzivno peva da mu glas beži u gornju oktavu, u falsetu stvari beži, pa ga on vrati nazad. Tako da to spada u jednu takođe
najizrazitijih karakteristika samog pevanja iz vika. Šta je zanimljivo za pevanje iz vika? A to je, kao i za druge oblike tog nekog čak starijeg ili novijeg pevanja, da je pesma u stvari način da se prenese neka poruka. Znači, to je sredstvo komunikacije. I zašto to kažem? Iz prostog razloga jer pesme iz vika, nove pesme nastaju tako što uzmu glas ili kajdu, kako oni nazivaju napev, te poznate pesme, odbace te reči i onda stave nove reči. Tako da vi imate najčešće rimovani dvostih kao relativno noviju pojavu u našem tradicionalnom pevanju, kao osnovu za pevanje iz vika. Ti stihovi su, sadržaj tih stihova je često vrlo naivan. On je onako prosto dečiji naivan, što pokazuje tu jednu otvorenost, jednu lepotu tog našeg dinarskog, zlatiborskog čoveka koji peva iz srca. Pevanje iz vika, pevanje u bas, to je poznat, ta pesma u našem kraju, zlatiborskom kraju, to je od naših dedova, pradedova. Pevalo se na prelima, po selima, svadbama, veseljima, kod ovaca, kod čobani pevali. Pevalo se, jest malo više, sad je malo manje, ali opet održavamo tu pesmu. Život i duh ljudi Zlatiborske regije ima i svoj specifičan izraz u erskom humoru, koji je, zahvaljujući biblioteci Ljubiša R. Đenić i opštini Čajetina, upisan na listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije i kao takav prepoznat kao deo identiteta srpskog naroda. Erski humor kao forma usmenog izražavanja predstavlja specifični način šaljivog odnosa prema stvarnosti koji je karakterističan za teritoriju Zlatiborskog okruga. Taj humor ima dva lica. Jedno je otkriveno, jedno je sakriveno i ima dvostruku funkciju. On je i sredstvo napada i sredstvo odbrane. On je način vrednovanja, način suđenja, način zaključivanja. Prepoznat je u mnogim književnim rodovima i vrstama, kao što su narodne pripovetke, šaljive epske pesme, šaljive narodne priče i male folklorne forme. Zabrinut sam za mladu generaciju. Čoveče, pazi, ti i ja dok smo bili mali, kad nas pitaju kako kaže miš, mi smo govorili ciu, 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 jeste, vrate, a on viče klik, klik, klik. Kako smo se nalazili na samom izvorištu erskog humora, koji je deo našeg svakodnevnog života, mi smo osmislili manifestaciju koja će biti interesantna istovremeno i za lokalno stanovništvo, jer je to priča o nama samima, ali i za mnogobrojne turiste koji posećuju našu planinu. Najpre smo osmislili vizuelni identitet manifestacije, kako smo želeli da
Ona ima jednu kabaretsku atmosferu, smestili smo je na plato ispred biblioteke u jednu veliku letnju muzičku baštu sa 30-ak stolova i ispred kojih smo postavili letnju pozornicu. Stolovi su imali karakteristične karo stolnjake i sveće u istoj boji. U programu su učestvovali naši poznati umetnici, glumci različitih srpskih pozorišta, poznati muzičari koji su svirali popularni džez i diksi muziku. Poseban dekor činili su ulični svirači koji su na jedan šaljiv i komičan način pozivali publiku da dođe na ovaj događaj. I sve je to davalo jednu zabavnu i veselu atmosferu. Živela narodna medicina! Te prve godine u onom segmentu koji se konkretno odnosi na erski humor, mi smo koristili literaturu, jer se fenomenom erskog humora bavilo nekoliko naučnih radnika i istraživača koji su sakupljali erske mudrolije, što mu dodatno daje na značaju. Ali već sljedeće godine započeli smo istraživanja na čitavoj teritoriji Zlatiborskog okruga, tako da smo sakupili veliki broj narodnih priča, šala, mudrolija, anegdota koje smo mogli da prezentujemo na kabareu putem adaptiranih pozorišnih predstava i filmova. Iste godine uveli smo konkurs, međunarodni konkurs za aforističara godine u saradnji sa Beogradskim aforističarskim krugom. Tako je uspostavljena jedna manifestacija koja je postala tradicionalna i evo već traje 16 godina. Značajnu ulogu u razvoju Sirogojna i Zlatiborskog regiona imala je organizovana proizvodnja pletene odeće u domaćoj radinosti, a u okviru organizacije pletilja osnovan je i muzej na otvorenom Staro selo, danas ustanova kulture koja je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Nalazimo se u muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojnu, jedinom muzeju na otvorenom u Srbiji i zapravo u najistaknutijem spomeniku kulture od izuzetnog značaja na teritoriji Zlatibora. Priča o ovom muzeju zapravo je priča o selu Sirogojnu, koja mora krenuti od 60. godina prošlog veka, kada u Sirogojnu počinje da se proizvodi džemper Sirogojno, po čemu je ovo selo postalo najpoznatije selo ne samo u tadašnjoj Jugoslaviji, nego u čitavom svetu. Muzej je zapravo rezultat rada pletilja u Sirogojnu i muzej je upravo nastao u okrilju društvenog preduzeća Sirogojno koje se bavilo proizvodnjom rukom rađenih džempera. Ono što je veoma karakteristično za ovo selo, to je da Sirogojno ide jednom sasvim drugačijom putanjom tih godina u odnosu na sva druga sela, upravo zahvaljujući ženskom zanimanju pletenju. I to je projekat koji vodi Dobrila Smiljanić, poznata kreatorka, veoma kompleksan projekat koji nije samo ostvario rezultat na osnaživanju žena, već i na jednom kompletnoj izgradnji sela, infrastrukture sela, razvijanju raznih kulturnih programa. Zatim može se vezati i za razvijanje turizma na Zlatiboru. Sećanja na početke organizacije pletilja iz Sirogojna, Dobrilu Smiljanić, istrajnost i umeće žena iz Zlatiborskog kraja koje su Sirogojno uvele u svet i svet dovele u Sirogojno, čuvaju se na autentičnim snimcima, fotografijama i priznanjima u Muzeju pletilja, koji je otvoren 2008. godine, a danas ga turisti kada dođu u Sirogojno rado posećuju. Kulturno nasleđe Zlatibora čine i gastronomski specijaliteti
među kojima se ističu sir, kajmak, pršuta i rakija. Istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Dejan Zagorac je u svojoj knjizi Ukusi Zlatibora posetio proizvođače hrane, opisao skrivene kutke ove planine i pozvao posetioce da u njima pronađu ukuse po kojima se Zlatibor izdvaja. Najstarija i najpoznatija obeležja gastronomije Zlatibora su beli mrs, kajmak i sir, nastalih od krava koji pasu na nepreglednim pašnjacima ove planine, koja je inače poznata po pašnjacima, nije toliko šumovita, pa je, zahvaljujući tome, ima i puno sočne trave. Prave se zatim sve vrste mesnih prerađevina i poznati su proizvodi kao što je zlatiborska pršuta, koja u stvari nije pršuta na onaj stari, na način na koji se pravi, na primjer, u Španiji ili u Crnoj Gori, nego je to pečenica od suvog mesa. Zatim je poznata stelja kao od ovčijeg mesa, zatim i druge suhomesne proizvode kao što su kobasice, sudžuk od ovčijeg i goveđeg mesa. Postoje i ribnjaci u selu Ljubiš gdje se spremaju pastrnke. Postoji jela sa sirom i kajmakom koja dopunjuju, kako bih rekao, taj mesni asortiman koji je najzastupljeniji. Tako da je ovo jedna sveobuhvatna kuhinja i turisti mogu da nađu, i turisti i posetioci, ovi ljudi koji tradicionalno žive, mogu da se i zdravo hrane i ukusno i zato se i stalno i vraćaju i kapaciteti na Zlatiboru su gotovo uvek puni, jer je gastronomija jedan šlag na torti turističke ponude Zlatibora. Čak postoji jedan koktel u novije vreme, eto ti, kako bih rekao, inventivni ugostitelji su smislili koktel od rakije, kajmaka i soka od malina. Postoji neki slatkiši, šljivov kolač, na primjer, koji se pravi na Zlatiboru. Tradicija, da bi se očuvala, mora da bude živa i ti ugostitelji koji koriste u svojim receptima te tradicionalne sastojke doprinose da ponuda bude bogatija, a istovremeno da se i očuva. Mleko, odnosno sirovina od koje mi prerađujemo i dobijamo gotove proizvode, kajmak i zlatiborski sir krišku, je sa ovog podneblja sela Rožanstva. Znači, jednostavno je udaljeno 8 km od same naše mlekare, s tim što možemo da tvrdimo i da kažemo da je naš proizvod baš tradicionalni zlatiborski proizvod. A zašto je zlatiborski proizvod? Zato što je sirovina iz ovog sela okolo naše mlekare. A zašto je tradicionalno? Zato što sve naše proizvode proizvodimo i prerađujemo na naš domaći tradicionalni način po sistemu naših baka, u sistemu HASAP-a. Što znači razlikujemo se samo što više nije onim običnim šerpanama na drvenom šporetu, nego i preokrom kazanima, duplikatorima gde se kuva mleko na pasterizaciju od 95 stepeni i onda posle toga se razliva u naš preokrom šerpe u komori. Danas ga kuvamo, razlivamo, sutra ujutru skidamo gotov proizvod kajmak, tada ga solimo i znači to je već tada gotov proizvod, odlaže se u komoru gotovih proizvoda. Posle toga to mleko koje ostaje posle tog kajmaka se usisnom pumpom usisava, ide u duplikator gde se kuva na niskoj pasterizaciji i hladi se na 38 stepeni, podsirava se običnim sirilom, što znači samo u tom mleku postoji sirilo i kuhinjska so, što nam služi za soljenje sireva. U toku dana kada to mleko idemo na nisku pasterizaciju, skuvamo ga, ohladimo, podsirimo, stavljamo taj gruš, tako to se zove gruš, stavljamo u te naše prese, preokrom prese, presujemo, ostavljamo dok sutra ujutru ih sečemo u kriške, slažemo u PVC ambalažu, solimo i odlažemo u komoru za zrenje. Posle procesa zrenja od 35 do 40 dana, kada je sir već sazreo, onda ga legalizujemo, sređujemo i ide u komoru gotovih proizvoda. Rakija od šljive se na Zlatiboru proizvodi za kućnu upotrebu u gotovo svakom seoskom domaćinstvu u kojem se gaje šljive. Srpska šljivovica je jedan od simbola srpskog naroda, a ime je dobila upravo po zlatiborskom selu Šljivovica u kojoj se i tradicionalno peče.
Kada govorimo o šljivovici, moramo pomenuti da je ovaj element upisan na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Zapravo, naš upis obuhvata jedan širi spektar običaja, znanja i verovanja, kao i društvenih praksi koji se odnose na očuvanje i ulogu šljive i šljivovice u našoj kulturi. Na neizostavni deo svadbenih, ali i posmrtnih običaja da je pečenje rakije jedan društveni događaj u koji su uključeni članovi porodice različitih generacija, ali smo isto tako podstakli i neke zanatlije da se uključe u očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, odnosno u neke konkretne zanatske veštine smo pomenuli u okviru naše nominacije, kao što je kazandžijski zanat. Naime, očuvanje kazandžijskog zanata, koji je također deo našeg nacionalnog registra, važno je za opstanak i ovog elementa koji je sada deo UNESCO-ve svetske baštine. Mi smo destilerija koja se nalazi ovdje u mjestu Šljivovica. Pečemo rakije od svih vrsta voća, pečemo ih na način kao što su naši preci pekli, dede i svi ostali oni. To je rakija prilično dobrog kvaliteta, peče se znači baš po njihovom receptu, s tim što smo mi destileriju proširili kapacitete i doveli do savršenih higijenskih uslova i imamo znači sve uslove za proizvodnju dobre rakije. Trubaštvo je kod nas kao kalem koji je došao znači, iz te srednje Evrope i koji se primio na lokalnu biljku. Zapadna Srbija, Zlatibor, na primer, oni su zadržali najviše onog što je iz Evrope došlo. Tako da je to jedna praksa koja je čista, svedena, onako iskombinovana znači sa lokalnom muzikom na kojoj se očigledno na poseban način ta truba prihvatila, nije morala mnogo da se menja u odnosu na onaj originalni taj neki zvuk. U toj zapadnoj Srbiji, posebno na Zlatiboru, a to su Čačak i Užice kao centri, javlja se to trubaštvo koje je jednostavno, šta je njihov repertoar? Njihov repertoar nekada su bili marševi, ali taj repertoar najčešće jesu pesme i jesu kola. U toj zlatiborskom tom delu, užičkom delu, čačanskom delu, vi u stvari imate, mogu da kažem, slobodno najčistiji oblik tog trubaštva. To je ta tradicija zlatiborskog kraja, gde ova trubačka praksa se jako dobro povezuje sa pevanjem na bas. Jer to pevanje na bas, gde peva jedan solista i prati ga grupa, po nekim elementima, budući da je i ono došlo iz Evrope, po nekim elementima potpuno podsjeća na svirku duvačkih orkestara, koja zna da bude i koja je komplikovanija, naravno, imate više glasova, jasna podela uloga i tako. Kod trubačkog orkestra imate to je ona flikhorna, to su vam ove, kao one vojne trube koje nemaju ventile, nego imaju klapne. Ovako. I, znači, to je ta početna flikhorna, druga koja prati u terci. Eto, to je već Evropa. Jer Srbija pre Evrope nije imala tercu, nije znala za tercu, znala je samo za ove tesne intervale, za te sekunde. Onda, znači to je ta terca, onda imate baritone, to su one trube koje se drže onako uspravno,
koji sviraju harmoniju. Oni su prosto stomak te jedne trubačke svirke. Imate bas, moj krstitelj ga zvao termobas. To je u stvari onaj veliki, onaj helikon u koji uđe svirač kad svira. On svira basovu liniju i imate bubanj. I to je, na primjer, jedan duvački orkestar. Itekako zna srce da zaigra uz svirku zlatiborskih svirača. Trubaštvo u ovom našem zlatiborskom kraju traje preko 100 godina sigurno, neko kaže da je i duže. Mi mlađi ili naša mlađa generacija koji se bavimo trubom, trudimo se da sačuvamo tu narodnu izvornu melodiju, običaje. Zlatibor i ovaj ceo predeo je nešto što nas uvek inspiriše. Kulturno nasleđe, bilo materijalno ili nematerijalno, predstavlja kulturnu vrednost, duh i identitet zajednice i društva, a njegovo očuvanje i zaštita su od vitalnog značaja za održavanje veze sa prošlošću, kako bi buduće generacije mogle da cene i uče iz svojih kulturnih korena. Kulturno nasleđe Zlatiborskog kraja je živo, čuva se i prenosi kao dragocena baština, a neki tradicionalni običaji su postali njegov simbol. Bogato istorijsko i kulturno nasleđe Zlatiborskog kraja doprineli su da Zlatibor postane najposećeniji turistički centar u Srbiji.